يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمها لوبت عزة ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله سبحانه وتعالى إنسان مبين متفنو مفهوغا إنسان مبين متيغا ولن بيغوتا نولن بيغو الله سبحانه وتعالى وني إنسانا بيان كو دفافا قيامة داندين الله سبحانه وتعالى ركاتر كرفافا وكيرت قرآنوغا مي هندوما هوريها إنسانونا فنانهين الله سبحانه وتعالى وني كيرت قرآنوغا ركاتر كرفافا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا وحي كرفافا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون තිමන රස්කලාංගේ ඉන්සින්නා ජින්නින් උෆද්දෝමේ තිමන රස්කලාංගේ අලුකම් කුරුම මෙඩවි එහෙම වීම ඉන්සානා උෆද්දෝම්ගේ හගීගී මක්සද කේයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාන් අලුකම් කුරුම් එහෙම වීම දීනෙක්ගේ ගොතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි බාවාලි බි ඉස්ලාම් දීන් ෆියවා එහෙන් දීනෙන් ඉඛතියාර කොෆිකම් ගවානම අල්ගොන් මෙන් හලාකා ගෙල්ලුම්ගේ තෙරෙන් අල්ගොන් මෙන් දානකෙන් යකීන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරවනි ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دينك غوتوغا إسلام دينون إهن دينن اختيار كو في ميها دناشه إكمن الله سبحانه وتعالى قبول نكربان إميه كبان إكمن وهو في الآخرة من الخاسرين الآخرة غينا وجن داهوشي جلنا وجن داميهم كتيرين أهم ما مي إسلام دينكي مي الله سبحانه وتعالى ألتكم ولن بي غب بيان كربا إكالانجي باوال بيدين مي دين فريهم كون متكا مي دين ميستكون نعونغنا دين متكا الله سبحانه وتعالى وني إكي زمان تهوغا إكي رسولنا نبي بيكلم مي أمة فنوافا ميغتم بلايروغا إم فوغا نبيا محمد صلى الله عليه وسلم إكي مي دين فريهم كروما الله سبحانه وتعالى فنوفنو إم فوغا رسولا أدي إم فوق نبيا رسول صلى الله عليه وسلم خاصية الله سبحانه وتعالى دفافة إتك شرف إتك قدر رسول صلى الله عليه وسلم وني دفافة إهم بما رسول صلى الله عليه وسلم دنيا فنوني سورة مشركنا يهودنا مي إسلام دين نون إهم هريها دين توجه ميهم إكليك فانا دكول يرواني كان ألقون من قبول كرن جهين الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك وحي كرفافاوي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إكالانجي تدمغا حق ديناجين إكالانجي رسولا فنو فيرسكالانجي أي إمها دين توجه ماتشن إدي ماتيوري كوربو ماشي مشركون نورون كم غويس أهمما الله سبحانه وتعالى ميانغواني رسول صلى الله عليه وسلم رسول كما فنوان كما دي ميس إسلام دين نون إهن دين توجه إمّا ميستكون كما نورهن تروان كمغا إهن آتجا الله سبحانه وتعالى وحي كرباني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يهودنا نصارى بس إبا ميهو دينا كليغ فانا تباوي وداغ فما داندين كليغ فانا نورهنته එහෙම වීම විස්නා වඩන්නවා යහූදීන්නා නසාරායන් වෙස් එමිහුන් රුහේනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එමිහුන්ගේ දීන තබාවි මෙහිසාබුන් එමිහුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රුහේන එහෙනනෝ එකලේග ෆාන ඉස්ලාම් දීම් මතීග හුරජා ඉඳෝගා යහූදීන්නා නසාරායන් වෙස් එකලේග ෆානා දෙකොළු රිවානේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියාතුක මෙංගවණි යහූදීන් වෙස් අදි නසාරායන් වෙස් එබෑ මිහුන්ගේ දීන කලේග ෆාන් තබාවි වඩාගම් ෆුමදාන්දින් කලේග ෆානා එබෑ මිහුන් නුරුහෙනතේ කලේග ෆාන් විදාල වාෂේ හම කෂවරුන් අල්ලාහ්ගේ මග්වෙයි හම තෙදුමගේ හම කෂවරුන් කලේග ෆාන් ගාරිහන් ඉල්මුගේ තෙරෙන් කන්තත්තක ෆහු එවරෙන්ගේ එදුන්ත කලේග ෆාන් තබා වඩාගම් ෆිනම අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් කලේග ෆානන් එව්ස් එහි තෙරේ කදී නස්රු දේනේ මිහක වස්නුවානතේ إهن آتك الله سبحانه وتعالى ميانغوني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون إبا ميهن يدني الله نور فل إبا هي إسلام دين إبا ميهن أنغتكم فمن إفال مشي
adi kafirun nuruhun kamga ves Allah ekalaange nur fulu furihama kurubwa hutte ehmima lobat izzater befulne mi islam din mi bimmati gonna iradu kurevya mi islami hulukol mi islami dammaru nivvumattaka bayaku masake qur'an ekan hama yaqin rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga Allah subhanahu wa ta'ala moni mikan algumenna bayan ko devava mistako medina dekolomiyun abadus masake kuramun danekan midin islam din mi bimmatin fuhudu mattaka kommekas midin algumenna hisab ginnew mattaka algumenna for ko devu mattaka rasul sallallahu alaihi wasallam algumenge gaata mi fonu vuni ehemima algumen komme muslimaku sebejehe rasul sallallahu alaihi wasallam haqqu takin ada kuran migotun ilmurin bayan kurwa gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge maccan ada kuran je haqqu takin ebave ekateren ekkamaki ekaleeg faanuge risalatan iman ve ekaleeg faana kiyaman terive tabawu Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an go wahyi kurwani fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna fa tiyabamihum Allah sha ilahu ge rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam en adi ilahu bawalwa fa wa nur ebahi kirit Qur'anan iman washe ehmema Allah subhanahu wa ta'ala miyat go miyangawni Allah an iman bumasha adi ekalange rasulan iman bumasha adi ekalange rasulage mach bawalebunu kirit Qur'anan gurihamen iman buma nisa suratuge faswanatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima fahe ehna kunnone kaleg faanuge ve rabbu gandevva eba mihunge demeduga jehe huriha masalega kaleg faan ebehi muhammadun sallallahu alaihi wasallam hukum kura faratakan nahada finama eba mihun iman vi bayakum ga nuwanite ehem vema lobat izzater befulne algon men jehe huriha kamege hallaki rasul sallallahu alaihi wasallam algon men nabbi bayan ko devwa fawa goy ehin ayatega Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah fahe rasul sallallahu alaihi wasallam devvi echchekam ga wanama ega tiyabami hun hifattashe adi ekale fa nahi kuravi kamekam ga wanama ekamun tiyabami hun durwe gannashe adi Allah taqwa verwashe ehmema rasul sallallahu alaihi wasallam algumenne geneste bihuriha kamakan algumen bolam banjehena rasul sallallahu alaihi wasallam ekale faange sunna algumenne bani uganna devwafa ehme e takechen algon men iman wan jehen e agoten algon men amal kuraveto masake kuran jehen devana kamege gotuga ilmer bekalum bayan kurabani rasul sallallahu alaihi wasallam en ada kuran je haqqu tahuga terega huriha mista kunna wure boda ekale faanu deke algon men lobi wan jehe kamuga ehmema mikam bayan kuromu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa faave لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني تيمن كليغ فانو دكه එමි හෙගේ බප්පයා දරින්න අදි එහෙන් හුරිහා එම්මෙන් දෙකවා වරවරස් බොඩ ලෝබිනුවා හිඳකු තියබා මීහුන්ගේ ඊමාන් තෙරිකම් ෆුරිහම වෙගෙන් නුවාකමුගේ එහෙන් වේම ලෝබයට ඉස්සතර බේෆුනේ අල්ගොන් මෙගේ ආයිලාය අල්ගොන් මෙගේ අඹින්න දරින්න බප්පයා මම්මයා ගාතිමාගේ මීහුන්නා එක්වරින්න මි එම්මෙන්න වරවස් බොඩ අල්ගොන් මෙන් ලෝබෙවා මිජෙහෙනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙකේ Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuga wahi kurwa fawe qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kaleg fan vidalu washe tiyabani hun Allah lobi wa kamga waninama fa tiyabani hun timan kaleg fan tabawashe erun Allah tiyabani hun deke lobi we wodigan nawanete adi tiyabani hun nattaka tiyabani hun ge faafata فسوا دباه شيمن الله جنا جنا فاف فسوا رحيم وترس كلانge එහෙන්දීම අල්ගොන් මෙන්න හැමයිකනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෂේති මෙන්න ඊමාන් වනි බුනෝම ෆෞග හිසාබුන් ෆුද්දාලේ වේ කන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙන් අංගවනි
Allahang iman wakam gawanama Rasul sallallahu alaihi wasallam en iman washe konkamakatto iman wame ekaleeg paanu genes devi emme ha kantattakan algon men bolamba kiyaman teriwambe ekaleeg paanu deka lobi wambe ekaleeg paanu sunnatu ga algon men ge uluma gulumuga ibadatu ga alukamuga huriha kamega akhlauga huriha kamege ekaleeg paanu genes devwa fawa huriha kamaka algon men bolama me jehnin إهن آتك الله سبحانه وتعالى وحيك ربني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين مياتك الله سبحانه وتعالى ميانغوني خليق فان vidal washe rasul sallallahu alaihi wasallam mukhatabkum vidalwani miyangoni khaleeg faan vidalwashe faitiyaba mihunge bappanna adi darinna adi bebenna adi ambinna adi gaattimage mihunna adi tiyaba mihunge mudataka adi gellidane kamatiya ule vyafaritaka adi tiyaba mihun lobi kura goot gedorta tiyaba mihunna Allah ilahu ge rasulasha adi ilahu ge mauga jihad kurma vur lobi odgen nawanama Allah ge amrfulu annande tiyaba mihun nikam bala bala tibeshe hama kashwarun Allah fasik wegen wa mistakunnan hidayatun dakwane kommekas niyatu Allah subhanahu wa ta'ala manguni algon men emme iskame den jehne farataki algon men lobi kurumuga emme iskame den jehne farataki rasul sallallahu alaihi wasallam ekum ifaraku rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga Umar bin Khattab radiyallahu anhu vidal wani Umar bin Khattab radiyallahu anhu vidal wani e Allah ge rasula rasul sallallahu alaihi wasallam mukhatabkum ibunani e Allah ge rasula Allah gandi buname timan kalege faanu ge nafs fahu huriha echakavur kalege faanu deke timanna lobe wame mane ki Umar ge faanu vidal wani timanna ge nafs deke emme boda timanna lobe wani efauga den duniya matige emme lobewa farata ki kalege faane dem ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani e umar ge faane nuunake kalege faane ge nafsavure boda timan kalege faana lobe joma dandene den umar radiyallahu anhu vidalwani kalege faanu haggagen fonu ilahu gandeva buname miharu timan kalege faanu ge nafsavure boda kalege faanu lobe wodigen ve lobe tive wodigen ve man nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurave e umar ge faane e umare miharwe e bahi man nabiya ishara kuravi iman kan furiham ge matche ehbima umar radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam mukhatab kurvum vidalwani e Allah ge rasulay timanna ge amilla nafsafu ge din imme bodu lobani kalege faanu deke den rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani umar ge faane nuunake adi tiwarakun kalege faanu ge iman kan furiham wegene nuwe rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani kalege faanu ge amilla nafsafu boda rasul sallallahu alaihi wasallam shay emme iskam den jeni den rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani miharu timanna ge gaatu ge timanna ge amilla nafsafu boda timanna ge gaatu ge emme lobe tiwe wagin wani rasul sallallahu alaihi wasallam den rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani ade he umar ge faane umare mihar kalege faanu tiya iman kam furiham kurbe kommekas me hadis bas fulun argumente mege midani algon menge amilla nafsu takfur boda rasul sallallahu alaihi wasallam deke algon men lobe wanje henakam ade timmana kamaka ilmeri mi bayan kurvani ekalege faana nasrudi ekalege faanu ge da'watu feturu mi algon me muslimun rasul sallallahu alaihi wasallam ada kuran jehe haqq tahu tereng haqq kamuga Allah subhanahu wa ta'ala kirit quran ga wahi kurwa faave falladina amanu bih wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun fa kaleg faana muhammad sallallahu alaihi wasallam tabawigum wa mihun ekaleg faana izzat terku ekaleg faana nasru di hade adi ekaleg faanu ge macca baawale vunu ekaleg faana ekugawa nuru qur'an tabawe fa eba mihunnaki kaamiyabu libigem wa mihunne ehve miyatun argument megen deni argument naki iman vi mihun kum gawative rasul sallallahu alaihi wasallam argument izzata ekaleg faana nasru argument den jene kam Allah subhanahu wa ta'ala baawale vikirit qur'an argument tabawan jehene kam ade hatarwa nukuta gotuga ilmeri mi bayan kurawani ekalege faana nasrudi mi hunna nasrudi adi ekalege faana adawat terwa mi hunde ke nafrat kurun mi komme muslima ko
rasul sallallahu alaihi wasallam ada kuran je haqq tahu terege himene haqqeka kurin bes algon min bayan kuri rasul sallallahu alaihi wasallam ada kuran je haqq tahu ge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam deke algon min lobiwan je kam ge wahaka e lobiwan je saube algon min e bayan kuram ei allah subhanahu wa ta'ala ge amurful qul in kuntum tuhibbuna allah yabamin allah subhanahu wa ta'ala deke lobi vetiwakam gawanama qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni allah ge rasula deke lobu men allah subhanahu wa ta'ala mi angawni ehem bima allah subhanahu wa ta'ala radd kurave komme chaki ei rasul sallallahu alaihi wasallam radd kurave chi rasul sallallahu alaihi wasallam radd kurave komme chaki allah subhanahu wa ta'ala radd kurave chi ehem bima ilmer mi bayan kurawani ekale gfana nasru de mi hunna nasru din masha adi ekale gfana adawa teriwa mi hundeke nafrat kuruma mi algon men hadanu ga bahatan jehene kame rasul sallallahu alaihi wasallam beku dekol verejjekam gawanama algon men nakives emi hunna dekol verikan algon men hadanu ga bahatan jehene rasul sallallahu alaihi wasallam furassara kofikam gawanama algon men nakives emi hunna dekol ver bekam ga algon men hadam bahatan jehene allah subhanahu wa ta'ala akirit quran ga wahi kurwa fawe la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda allah wa rasulahu allah rasula ebahi muhammad sallallahu alaihi wasallam iman wa mihunna rasulan adawat terwa mihunna lobi kuratan kalege faanu dek wada nugannawane ehmema lobata izzat terbe fulne algon menge mi qaumaki islami qaume algon menge mi qaum ga uleni satta muslimun algon menge mi qaumakum ehen dinakan ebbes haliga jaage devige nuwane algon men mega kuring aduhamu migendani duniyege kommes kankolegga bayaku mihun islam dina furassara kuri khabaru algon men kuring aduhamu gendani duniyege kommes kankolegga bayaku mihun rasule furassara ko kaatunu kure khabaru ehindu ga algon men na kurevene ebbes kamenne algon men kekkollagen dua kollagen algon men tibi namawes zaman ta faat wa mungasa miyadu miwani algon men ge mi qaumun mikanta miwani femmatu efa මේක හිතාමෑකි මිකමුගේ අඩේග මිතිබි අල්ගොන් මෙන්ගේ මිදිවෙහි කවුමන් නිස්බබා ඉස්ලාම් කම දවවා කුරා බයිකම් එහෙම වීම එව්වස් හාලෙග්ග මිදිවෙහි ෆස්කණුග ඉස්ලාම් දීන ෆුරස්සාර කුරුම ජාග දෙවිගෙන් නුවාන මිෆද මීහුන්නම් මිබිම්මතිග අමා කමාකුග හිඟුමුගේ ෆුර්සත අල්ගොන් මෙන් දීගෙන් නුවාන අල්ගොන් මෙන් එදින් ජහේනේ කමා බෙහි ෆරාත්තකම් එෆද මීහුන්නා මෙදුග ෆියවල එළුම ලොබත ඉස්සතර බේෆුල්නේ මියදු අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේගේ එම්මේ මෂූර් එවාහකේකි rasul sallallahu alaihi wasallam esha allah sha ilahu ba wale bidina furassara kofa malama kofa haju jaha fajoku jaha bayakum ehun report nerunu wahaka me mige dostaw ga algon men ahamun anna wahake namawes mi report go en khabaren algon men kannege ehem beem algon men hitakan asare nukure namawes mihar miwani algon men hisaba mi report tahuga bayakum ehun bayan kofa miwa wahaka tan algon men hisaban asa ehem beem mi bayan korun report akimi allah sha ilahu ge rasul furassar kofa mi divehinge terege himene bayaku faal kofa lifawa report komekas mi report baladum algomen hagigatos engigen daane emi hum furassar kofa waru algon mitanu go bayan kollane dihawaraka nuguta hameykani emme dihawaraka nuguta mi report go hameykani rasul sallallahu alaihi wasallam furassar kofa emi hum bayan kofa uri wahakata ekataran ekkamege gotuga mimihum me bunani rasul sallallahu alaihi wasallam eki duniyega verikama hedi ulu vibekalekkama egota sifakofuma ekalege faana ki adulu verikama sulha verikama uluvi bekale nunkamuga mibame hum bani mi report ga sifakofa ehema lobete izzeter beifulne mi agun men komme muslimakus mikama meduga nafrat qur'an kam dinihunge mi report emme furtak men gotuga meti faakofa rasul sallallahu alaihi wasallam ki jaha mansaban edigen verikama hedigen ulu vibekale kamuga adi ekalege faana ki ibbe salega adulu veri bekale nunkamuga ehem namawes allah subhanahu wa ta'ala woni ekalege faana ki jaha mansaban ulu vibekale nunkan ekalege faana ki mi islam din fedur mattaka mi bimmacha fonu wafa bekale kan algumenna bayanko debba ekalege faana ki emme adulu veri bekale kamuga devanu gutay gotuga mi bami mi report ga faako foni rasul sallallahu alaihi wasallam ki qatul aam hinga mihun aluweti kure vibekale gotuga e bami hum wani mi report ga sifakofa ehwema visna wadannawa e bami hum rasul sallallahu alaihi wasallam sifakura wani mihum mara mihegge gotuga he wane to mi gota rasul sallallahu alaihi wasallam ge boluga mi fad bod ilzamen alwan
رسول صلى الله عليه وسلم افس حالك اكليك فانو دنيا بي حياتك بس افس حالك نوره وඩාගෙන بس اكليك فانا دكول وربegen بس اكليك فان ميهك گاگن جسوا اكليك فان خدمه كرف متك اكليك فان صحابين اكليك فان خادم اتك دوه اكليك فان خدمت گهنبي ديه اهر دوه اكليك فان خدمت گهنبي صحابي بيكل ميدال وني كيكه تيمنا گاگ دوه كوس اكليك فان جسوا ندب تيمن كليك فان نور هنتر وඩාගෙන دوه كوس اكليك فان بس فول විදාල නුවේ එහෙම වෙම විස්නා වඩාන්නවා එකලේක ෆානුගේ හයාතෙන් අල්ගොම බලාෆ්කම්ගේ වානම අල්ගොම ෆෙන්නානි එකලේක ෆානු මීහක දෙකොල කඬු උෆල්ලාෆ්කම්ගේ වානම එකලේක ෆානු කඬු උෆල්ලාෆෝනි හංගුරාමයි ගතරේග මේ ඉස්ලාම් දේ මතිවර කුරුමට්ටකාකම් කොමක ස්තිම්මන නුගතයි ගොතක මිබෑමි හොමි ෆාහ කුරණි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ජෝකු ජහ කාටුණු කුරහුමකි එකමා මෙදු මුස්ලිමු රුලියාස්කෙන් වාණකම නූකම බුණු මානේ කිමිමි හොමි කම්බඩුවනි රාජ්‍යයක මීහුන් ඉස්ලාම් දීන ජෝකු ජහගේ නුවානකම ඉස්ලාම් මිරාජ්‍යගේ මීහුන් බුණ මුන්දාති මිරාජ්‍යගේ මීහුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කාටුණු නුකුරහේනකම බුණ මුන්දාති මීහුන් මි දෙකොළ වෙරුවනි මීහුන් මි කබූල් කරණි කොන්කමක මීහුන් මි බුණනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ජෝකු ජහේනකම එකීවේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කිස් ඉන්සානකේ එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ජෝකු ජහේන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අල්ගොන්නෙන් තස්වීර් කුරහා කාටුණු කුරහා වෙ සිදේනේ එහෙම මීග කුරින් අල්ගොන්නෙ මිකෝම කුන්නෝ මීග කුරින් බේරුක ගොම්තකුන් අල්ගොන්නෙන් අඩුයි වුණ වාහකතක මියදු මෙවනි අල්ගොන්නෙන්ගේ මි ෆස් ගඩුග මේ වාහකතෙන් අල්ගොන්නෙන් කම්පතා හිපෙන් ආසනි වනි කොම්මෙකස් හතරොන ගුතය ගොතක මි බෑමි මි බුණනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි කුඩා වරගේ කලාංගේ ගොතක බෑමි මනි මි රිපෝට් එක සිෆකොෆ විස්නා වඩා ගන්නවා අල්ගොන්නෙන් එම්මස් ඊමාන් වනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ෆෝග අල්ගොන්නෙන් කලාංගේ දර්ජා එවස් මියක දෙවිගෙන් නුවාන එකමකු මි බෑමි හුම් ෆුරස්සාර කුණු ගොතුන් මුස්ලිමුන් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබ අංගවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තබාවුම එහෙම වීම මි බෑමි හුම් නම් හජම් කුර්මන් උදගුවනි එම්මෙ ෆහුම් මි බෑමි හුම් මි දේ ලකබකි මි බෑමි හුම් මි බුණා ලෆ්සකි මුස්ලිමුන් එබ බලයේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කේ කලාංගේ කුඩ කලාංගේ ගොතුග එහෙම බෑමි හුම් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කේ ලෝබුම එහා මතිවර අමුල් ෆුතක කුරවා ෆවාතිබ මි බෑමි හුම් නම් මිතකේ හජම් කුර්මන් එබ උදගුවේ එහෙම වීම බෑමි හුම් මලාමා කුරම් ගොතු මි බුණනි මුස්ලිමුන් එබ දෙකේ ගොතුග රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි කුඩ වර්ගේ කලාංගේ කේ فسبرن نغتا گوتක බෑමෙන් බුණෙෆමනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆුරස්සාර කුර්මකි එකලෙක් ෆාන මලාමා කුර්මකි එයි කොම්බ මීහක ලිව්වාම්බා හග්ගෙක්කම බෑමෙන් හුම් බුණනි එහෙම මීත අල්ගොම නුදුබිගන් උලේ හග්ගකි අල්ගොම මෙන් හග්ගුතෝගේ වාග දක්කාරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි අල්ගොම ලිබෙන්ජි හග්ගුත බයන් කො දෙබ්බාව ෆිරහනුන ලිබෙන්ජි හග්ගුත වනි බයන් කො දෙබ්බාව අංහෙනුන ලිබෙන්ජි හග්ගුත වනි බයන් කො දෙබ්බාව දෙන් කොන් හග්ගෙන් ලිබෙන් තෝ අල්ගොම මෙන් මියුලනි رسول صلى الله عليه وسلم ملامة كرما فرسار كرما جوك جهما اي كم ميهك بس لبيكن با حق كم مبامي هم بنا ميداني اي مي بس حالك حق جنون هاوانا نقطة قلت مبامي هم بني فماني رسول صلى الله عليه وسلم فرسار كرما ديكول هدوماكي اكن كرا ميهم جي حق تكن عراغتون كما صفة كوفا ايك معنى كي ميهك رسول صلى الله عليه وسلم فرسار كرما كي مسألة نونه فرسار كريما එකමා දෙකොළ හෙදුම්ක සෝබුන් එක්කල මීහාගේ හග්ගේ ලිබි ගෙල්ලිගෙන් දනි එහෙම මේ බෑමි හුම් කබූල් කුරා ගොතුගා ඒ හග්ගුතකා දෙකොළන් අල්ගොන් මේ වාග දක්කා නුවානේ මීහක ඉස්ලාම් දීන ෆුරස්සාර කුරිස් මීහක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆුරස්සාර කුරිස් අල්ගොන් මේ බලහට්ටන් තිබෙන් ජීන් අල්ගොන් මේ එබ්බෙසිච්චකේ බුණගෙන් නුවානු අල්ගොන් මේ මිගාමකුන් එපද මීහුන්නක ජාගෙන් නුදේන අල්ගොන් මේ එබෑ මීහුන්න දෙකොළ බස් මුණානන් අල්ගොන් මේ මිදි දිවහරාජ්‍යක ඉස්ලාම් දීන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆුරස්සාර කුරා හින්දෝගා අල්ගොන් මේ එබෑ මීහුන්න දෙකොළ තෙදුවානම් حبر نقدا قلت كم بامهم بيانكو فوني مبامهم بيانكو فوني رسول صلى الله عليه وسلم کے کاٹون کرہما دیکھولا راجے گمیگا کورین شعور فاڑ کو فواتی එකම වණි ෆාඩු කියාෆ ඒක මානේ කි මීග කුරින් රාජ්‍යයක වණි බයකු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කාටුන් කරහිම එකම දෙකොළ شعور تك بيركوف نوت එකම දෙකොළ මසකෙත් කොෆ එක්කල මිබෑමෙ කෙනෙවි හිතන් නුකොළ දානවි හිතන් උදගුවි බයකු මිහුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දිෆාවක තෙදුවීම එහ මිබෑමෙ මිහුන් කබූල් කරා ගොතුක මි වර බොඩ මස්සලෙන් අවවන නුගතා ගොතුක මිබෑමෙ මිහුන් මිබුණනේ මි රිපෝටුක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි මිහුන් කාෆර් කුරා තක්ෆීරි ෆිකුරුගේ බේකලෙකම මිබෑමෙ මිහුන් වනේ මි රිපෝටුක සිෆකොෆ එහෙම විස්නා වඩානවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි අල්ගොම සෙම්ම මිස් කබූල් කරා ගොතුක ඕගා තෙර බේකල එකලේ ෆානබර ඕගා වෙර බේකල නුහුන්නාන
رسول صلى الله سبحانه وتعالى كير القرآن وحي كربني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالم تكر رحمتك قطغا تمن الله رسول صلى الله عليه وسلم نفنو me kale fa nufanu me ehdi visnawda no ekale fa me ba mi buna gotuga ekale fa na ki mi hun kafir kun hada mi he warafasi hen enenu ega badu ekale fa gowale bi islam dina sulh wer kama wa islam dina gowale be no no guta gotuga me ba mi hun fa kurani rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadith bas sulta ka kudamis bas radd ko faum bibami hunge mi report ga wani rasul sallallahu alaihi wasallam hadith prabha bas sulta kuda mi swagat rasul sallallahu alaihi wasallam ihanat kin ite gota bibami wani mi report ga basta bayan ko fa dihwanu guta gota bibami mi bunani mi zamanu ga mi ule haddu fahana ali jahilunna bi ummat ki kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam ever ko foni mi report ga hewwane to tolbani kana nabiy sallallahu alaihi wasallam ya mi zamanu ga mi ule jahilunna mi zamanu ga mi ule faaf quran mi hunna ever algon min rasul ever kurun hewwane to mi fada baheb bunun algon min dulum beru kurun hewwane to nu mi hama eba mi hunna mirajega islam din onna tilima eba mi hunge hitan nukula dana wegen eba mi hum beru kura bastam lobat izzater be fonne mi ba mi hun mi bayan kuri report ga barwan sofa in fishigen gos 22 wana safha demeduga hamayken rasul sallallahu alaihi wasallam furassarako hajujaha malamako famibamiyum bayan ko for baikal nuqta tammin ehmi me ei sateke vergina safha ge reporting ei ehmi visna wada gannawa me dihawarka 12 warka safha ga algon minna meti diha nuguta ali fa rasul sallallahu alaihi wasallam furassarako famibamiyum bayan kori nuguta tam ehmi ma visna wada gannawa allah ge rasula sallallahu alaihi wasallam meti furassarako fahamaykan mitanuga adi mige iturun islam dinasha allah subhanahu wa ta'ala nge bami hubani furassar ko fa kuri rega dalu algon bayan kurin mi bami hum qabul kura gotuga mi dariwarun ebaje allah subhanahu mi bami hum buna gotuga ebbe shakkenne minwara allah subhanahu wa ta'ala wodigem waakama qabul kurun mi bami hum deke gotuge massalengi mane ki kujjan onne jehena shakku Allah subhanahu wa ta'ala wudigem waaka ma meduga shakku fedum ge jaage kujjan onnen jen e kujja visnum ge jaago onnen jehene nu algon men ebbes muslim ke egotaka dehgena nu meti beni ki adi mi ge turun miba me hon qabul kura gotuga rajya ge hukur utbatoga qiyamatu ge wahakaya narka ge wahakaya kawwalu ge wahakaya mifada wahakata mi birweri kama naamate kan ufede wahakata mikama me dus mi bunga kamboduwe mide konkama kaado kambodu nuambe mi amilla wahaketto narkaage wahake qiyamatu ge wahake kabbalu ge wahake kirit qur'an ge wahake tammi ehm kirit qur'an ge miru narkaage qiyamatu ge wahake tan algon furagas deni to nu mi allah subhanahu wa ta'ala algon na bawal wafa kirit qur'an mi kirit qur'an ge nib wahake tan nu mi islam din gannani kin ehm lobat izzat be fune miati rasul sallallahu alaihi wasallam adekola ibami hum furasar kurmattaka mi divehi fas ganduga mere fay report mi report amed galgon men bewunu member ko algon men jehen dekolu werwa mi kama gulun hori farataka fiewala algon algon men jehen kama be farataka goalen jehen ei mi olani ki algon mi gamilla namaslahatu himene kamen num meki algon menge wazifa ya gulun hori kamen num meki algon menge paatiya gulun hori kamen num meki mi olani algon men emi hedde ke lobiwa algon menge amilla nafsutaka vure boda rasul sallallahu alaihi wasallam deke lobuma allah subhanahu wa ta'ala angawa farataka bayakumi hum malama ko furasar ko gin hamay kan allah kan nune allah sha ekalange rasul sha islam dina sha islam dina ulamu daimena mini pot gawani furasar ko fa ehmema lobat izzat be fulne muslimun rasul sallallahu alaihi wasallam ada kuranje hagguta uterega himeni ganda en hagga ki ei rasul sallallahu alaihi wasallam nasru de mi hunna nasru dinu masha adi ekale fanan ada vetirwa mi hunna nafratu ehma lobat izzat be fulne algon meti be fulne mi kowalani rasul sallallahu alaihi wasallam deke lobuma adi ekaleeg faana algon men ada kuranje haqqutan ada kurma ekaleeg faan deke lobuma ekaleeg faana algon men kiyaman teruma duniyevi emmeha kantat hoga alukamuga akhlauga muamalatga huriha kamega rasul sallallahu alaihi wasallam kiyaman teruma algon men ekaleeg faana kiyaman terweni ekaleeg faana algon men bayan ko devi emmeha kantat algon men ugeni daskoggen adi hama hemme algon men handanu ge bahatten jehenu guta ke emme muhim wennu guta ke rasul sallallahu alaihi wasallam ilahu ge rasul allah subhanahu wa ta'ala sha ilahu ge rasula dekolweri jemihe ei algon men ge terem wa mihennon ei algon men ge adubben algon men ge dekolweri mihe
me algon men handanuga bahatten jehene Allah subhanahu wa ta'ala akirat Qur'an ge we bayan ko dewafa mifada mihun annanekan e ilahu ge din mi bimmati go inha hindauga e ilahu ge dina me nurike bak annanekam eba mihun beenum wanekan eba mihun ge duutakum fume mi islam din mi bimmatin fuhluma ehmema lobet izzater be fulne algon men miedu mi wani Qur'an jehe masakketen ituru efa mi rajya ki satta muslim qawme ge gotu onna ative bayaku mi hunna mikan hajam kuran e bawdaguwe bayaku mi hum beenu men nuwe mi rajya ki satta muslim qawme ge gotu onna kashe mi ba mi hum beenum wani islam din nun ehen din tak bes jaga dewe biba me hum buna gotuga duniye ge hen qawm to bes ehen din tak bes owe nun he ulani nun heye ehen we mitana bes gennam we nun heye duniye ge hen qawm to bes emi hum beenu dina kolum ge hak gobe mitana bes ekan gennam we nun he algon me mibunani mitana kom men ehen din ta gennana kemnete ehen dina kan ulen beenu wa mi e din gottana ka dashe midin fa fasgana ko nonna islam din nun ehen dina ka jaga midive fasgana ko nonna islam dina she jaga adi hama ehme miya kuga algon me fa kollen jehe anen nugudaki rasul sallallahu alaihi wasallam furasar ko fikam gawana ei algon men gele akan e kuleveni evve saade algon men kurin ishara kuren fadan ei algon men gamilla nafsaka beheveni enu evure mativere amur fal ko Allah subhanahu wa taala wani rasul sallallahu alaihi wasallam nasruddin man algon men wani amur kurawa emima labat izzatir be fulne islam deena dikola masake kura emmeha faratka dikon algon men sabje masake kura algon men na kurewen emme bode kamaki islam din mistakuna for ko dinu heurangul maalumat mistakuna for ko dinu mistakun medgo shakku fede kam gawana me sah maalumat algon men bayan ko dinu rasul sallallahu alaihi wasallam sha Allah shad medgo lob mistakuna bayan ko dinu Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam lob algon men mistakuna gina bayan ko dekam gawana me iradu karaviya midina nasr de mi hun ginawana ken yaqin ehmem midina nafrat qura mihun emmeha amal to algon men druheli wanje efada mihun algon men ge terega masake kurum ge jaga algon men efada mihun devigen nuwane algon men me islam de matur kurumatta goaleve komme nidakan algon men ge jabadin algon men devonu men warakum me islam de matur kurumatta me islam de sharafa fakhur hoda din matta algon men ge amilla nafsakum emmeha befulun qurbani wan jehene dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men emenaki islam din de kalobewa midina nasr de bekam golevun dua ki Allah subhanahu wa ta'ala midin islam din mi binu fuhel mattaka masake kura midina haju jaha midina joku jaha emmeha mistakun mi bimmati ga nikat kurba eba me hunnaki nebbege gotka Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurabun dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algumnaki islam dina furasar kurave hinduga e dina nasru dinumuga sabit kamauga teduwa kere bege gotka Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurabun dua ka Allah subhanahu wa ta'ala algum lenge iman terkam wargode ko devun dua ka algum lenge rasul sallallahu alaihi wasallam deke lobi ba ka devun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh